serius ya kejing keren jong. Lese idang perkat kane kadang day lese kabut jong ba champion balik politics. Andre hanga ngadu mesin ngaladon kejing mot bangaong. Balarang imnya teli. Balarang imnya don rukat-rukat hakajo kasem. Kanong kebaik sisa. Banwanra ega development yang tak jom hibaro apa on the constituency. Hagapor bang ikan bas ya ka election MLA. Malayat keleng sodong yang ni ke constituency. Bag nila ay ka manifesto bag nila ay de kijingkular ki maharkot. Lakular surok anto lakular ban ay yang beduk to lakular ban ay ya kita ki jingira baro. Ngayon sa ngayon albin ro ilali akum chu. Lara menta ngimla ban convert ya kita lane ban penkelai kita kijingkular ni kan long kumba pau top ifi ipai ba bat kan long ba susep ya kita ki baro kijing pos neo jongi ban wanra ya development ya ka time mo sunram jongi deh hanta kajing perkhat jonga kalalit syaka parti bagane ke parti NPP kade ke parti kabadan hakajing penyai jong lai ngut kirishot kiai kita kirishot uban nongkong urishot ba udai Konrad sama ubaar udai uba Preston tensong baru balai udai uba singabalang dhar kini lai ki orang ba kila sinsyar ya kene ke jela jongi la sansnem na 2000 khatpra 2000 arpulai bat hakini ki sansnem la sakhi ya ki development ki bapher ya ki surok kila he kila yar ya ki jing ya ki yeng baduk ya ki scheme ki bapher ki ba uba Preston ulasam ya ki scheme bapher uba semua halang ulasam ya ki scheme bapher ba chief minister ba wanra yang ta jompi ki baduk syakata ka jaka syakata ka yeng kabangaru ngandon bentalang banyak don bentang, banyak samlang, ya kita kikam development yang benda jompi baru. Kita kijingmut kijing perkat, ki penkela, ya ke mesin jonga, badai, bangin rung hangnor takum kata kayen, kawala dan ai kedut kangap yang tak upai ba. Hato Haidin mapi pek haki por bangalok MLA mga ngasyong hakaliang persya habang alalek bandawa ya kasurok kanya kasurok badai ban penbah ke ban poi sa dangar arsin ngalek siu Chief Minister Konrad Sangma arsin ngalek si Pak Preston balong Deputy Chief Minister itu PWD hadin kita ki artili ki siti layo eka sanction South Lord siteng kapan pau eka jinghe amsip kajin kapan pau bakane ka sorkar ka hakajing penyat jauh Chief Minister Konrad Sangma hakajing penyat badai kmi eki surok sengkim jauh ba Preston tensong bakim long ki bakim mesir wala na ngalatangan ni kasorkar hakita ki por kumuta nong nikmat ngalatangan ni kasorkar ban ngalasay ki mat ki bapher muta ka jingha jong upay ba iba Preston tensong im symphaidin ila ay kan ki surok ban ilayo ban siang rom hadu dangar sansnem mensyuah ka por jong upa PNCM ngim sumyo ya kan surok
Baro kini gibat glek dengar kin sakhi kata. Hadirin kata labu ikajing dawa ban ai ka surok nado na mau plang hadu habalat mentah pila ban yui ya ka jingtrei balas dang ban penhe ya ka surok nado na mau plang hadu weiloi bat ka sorbe bat ban sina estimate nado weiloi hadu balat ru kalayan